dole. Ja. Tega prehitel. Poglej, kva se dogaja. Da tukaj se s tem cesto je stalo odlično tle. Samo res čisto. Oni imajo s to vlado samo negativne izkušnje od vsega začetka, tako kot imajo seveda negativne izkušnje z ameriško okupacijo. Za njih je v bistvu Grozici gol bo treba dati, ne? Da bomo zmagali. In bodo končali navijačice. So it's not quite 6-pack in and 10-pack out. It's sort of 6-pack in and 9.6-pack out, but I'm rounding 9.6-pack up to 10-pack. So that's the first part of the answer. And the second part is just the sheer volume. So when I come around to your place and have a little party,